Kada se ukrste rezultati istraživanja prethodnih istraživača koji su se bavili pitanjem korupcije i njene uloge u oružanim sukobima, moguće je identifikovati ulogu korupcije u najmanje 4 faze oružanog sukoba i perioda koji dolazi nakon njega. Prva je uloga korupcije u nastanku oružanog sukoba, o kojoj sam već govorio. Drugo je uloga korupcije u održavanju sposobnosti za vođenje i produženje rata sukobljenih strana. Treća je uloga korupcije u sklapanju i sprovođenju mirovnog sporazuma kada se uticajni pojedinci i organizacije koji su, da kažemo, držali pod kontrolom određene delove teritorije i često ih nazivaju mediji gospodarima rata, moraju privoliti da pristanu na potpisivanje i sprovođenje mirovnog sporazuma, a za uzvrat im se garantuje nekažnjivost, odnosno imunitet. I četvrta je naravno postkonfliktna faza kada ljudi koji su izašli iz rata kao novi bogataši i elita su oni koji zapravo kreiraju ekonomske i političke prilike u novom posleratnom društvu, a često i postavljaju moralne standarde u njemu. Što se nama trenutno događa? Može se reći ne samo nama, i drugim društvima koji su imali slična iskustva poput nas. Dobar dan, ovo je podcast Muzeja korupcije u produkciji iz Muca. Ja sam Goran Denić, umetnički direktor. Ako su muzeji groblje umetnosti, smeštanjem korupcije u muzej, koruptivne prakse pretvaramo u muzejske eksponate i tamo ih sahranjujemo. Govorimo o pokvarenosti kulture, jezika, vremena, institucije, ličnosti i podataka. Hvala vam što nas pratite. Milane Milutinoviću. Dobar dan, dobrodošli u podcast Muzeja korupcije. Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi je što ste pristali da razgovarate sa nama o vašoj doktorskoj disertaciji, čijeg punog imena ja svakako ne mogu da se setim, to ćete vi navesti. Mene više zanima u stvari kako ste vi došli do same teme, do korupcije u ratu. Ja pre svega moram da kažem da još uvijek nije reč o doktorskoj disertaciji. Još uvijek je u pitanju istraživanje koje traje i koje je u fazi odobravanja. Ono je prošlo naučno-nastavno veće Fakulteta političkih nauka, čekamo da ga potvrdi univerzitet. Tema je uloga korupcije u savremenim oružanim sukobima, studija slučaja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A do teme sam došao, verovatno kao i mnogi ljudi koji su živeli na ovim prostorima u toku ratova vođenih 90-ih i shvatili razliku između načina na koji se odvijaju ratovi kada ih gledate iz blizine u odnosu na način na koji ih zamišljamo kada o njima učimo samo iz knjiga. Čujete, vidite da uvek postoji taj jedan prikriveni aspekt političke ekonomije oružanog sukoba koji s polja ne biste očekivali i onda kroz primjere iz života dolazite do konkretnih pojedinačnih slučajeva kod kojih pokušate da usvojite, da uočite uzročno-posledičnu vezu. Na kraju, analizom, spoznajom o toku oružanih sukoba i u drugim državama, uočavate neke sličnosti. Vidite da se pojavljuje, da su česti slučajevi korupcije kao dela te prikrivene političke ekonomije oružanih sukoba koja je povezana sa organizovanim kriminalom i drugim oblicima nezakonitog i neetičkog delovanja koje omogućava da pojedinci ili organizovane grupe steknu značajna bogatstva i ostvare politički uticaj, a da kasnije po završetku tih sukoba u tim društvima postkonfliktnim igraju značajnu ulogu. I onda je to u stvari tema koja vas intrigira, koja vam postavlja brojna pitanja da li korupcija u većoj meri može da utiče na međunarodnu bezbednost, na međunarodne odnose i zapravo sam ja krenuo od mnogo šire postavke. Ideja je bila da istražujem pitanje značaja korupcije kao izazova u međunarodnim odnosima i međunarodnoj bezbednosti, ali sam u toku svojih doktorskih studija od 1. do 3. godine provlačeći, da kažem, tu temu kroz različite ispitne obaveze, seminarske radove, pisane članke i kroz doktorski seminar, otvoreni doktorski seminar i slične aktivnosti, brusio temu kroz razgovor sa kolegama, kroz razgovor sa profesorima, uočavao greške i polja gde bi se ona mogla popraviti, sužavao prostorni vremenski okvir i na kraju došao do ovoga što mislim da je
da je prava mera. Da, čujemo, to mi je zanimljivo da ste brusili korupciju, to je zanimljivo uopšte kao brušenje, kako se ta korupcija brusi. To je, objasnit ćete mi. Pomenuli ste da ste došli do pojedinih ili do pojedinačnih slučajeva koji su vas zainteresovali, koje ste istraživali. Da li možete da nam kažete u stvari šta su ti pojedini slučajevi? Govorimo dakle o ratu u Hrvatskoj i u Bosni, govorimo o zločinima koji su se tamo dešavali, govorimo o raspadu svih vrednosti koje su nekada proklamovane u bivšoj zemlji pa i u bivšim republikama koje istražujete, i u raspadu tih vrednosti vi u stvari uočavate jedan dodatni raspad kao korupciju i negde fokusirate se na pojedinačne slučajeve. Da li ste tokom tih istraživanja se susretali sa nekim problemima, da li vam je neko pretio? Da li ste imali neprijatnosti? Najmanje, ne, nikada. Evo o čemu se radi. Osnovni princip kretanja u društvenim naukama je da se uvek ide od opšteg ka određenom, odnosno od šireg ka užem. Zbog toga i ja ne bih u ovom trenutku se fokusirao na pojedinačne slučajeve, da se možemo njih dotaći. Jer cilj istraživača, ako se bavimo naučnim radom, nije da ukaže na konkretne slučajeve, već da otkrije uzročno-posledičnu vezu i opšte principe ili zakonitosti po kojima se određeni procesi odvijaju. Da možemo da uporedimo pojavu korupcije, na primjer, u oružanim sukobima koji su vođeni na Bliskom istoku, u Africi, na prostoru Balkana ili možda u delovima bivšeg Sovjetskog saveza, i tamo je bilo mnogo sukoba vođenih od 1991. pa do naših dana. Istraživački novinar bi imao drugačiji cilj. Njegov bi posao bio da otkrije pojedinačne slučajeve i ukaže na njih. Političar bi opet imao treći cilj. Njegov bi cilj bio, trebalo bi makar u načelu da bude, da korupciju istrebi iz svakodnevne prakse. Sad, polazeći od toga, možemo da kažemo da su prethodni istraživači koji su se ovom temom bavili decenijama unazad, mada su za pitanje korupcije i naročito korupcije u ratu, ljudi bili zainteresovani još od starog veka. Možemo da pratimo 2000 godina tok postojanja te pojave i pojavljivanja interesovanja ljudi za tu pojavu i za njen uticaj na ishode sukoba i na prilike u društvu, ali možemo reći da su uočene nekakve zajedničke odlike. Pre svega, uočeno je da korupcija može biti uzrok nastanka oružanog sukoba. Kada stanovništvo, to je naročito vidljivo recimo u unutrašnjim oružanim sukobima gde je lakše pratiti njenu pojavu, ako stanovništvo određene teritorije ili države ima razloga da veruje da je vlast države u kojoj živi izuzetno korumpirana i da je korupcija široko rasprostranjena, pa ona takva njoj postane nepodnošljiv teret, to onda rezultira time da neka vrsta otpora građanskog pobune može prerasti u oružani sukob, pa na kraju rezultirati i građanskim ratom koji može da dovede čak i do raspada države, u nekim slučajevima i do nastanka novih država. To je jedan. Dva, bez obzira da li je korupcija bila ili jeste uzrok nastanka nekog oružanog sukoba, opet može biti prisutna tendencija strane koja je u njemu pobedila i osvojila vlast, da opravdanje za svoj dolazak na vlast putem oružanog sukoba traži u tom post-festum narativu da je prethodna vlast bila izuzetno korumpirana i da je kao takvu bilo neophodno srušiti. Svi mi koji smo išli u škole u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji mogli smo da učimo o tome da je narodna vlast uspostavljena u revoluciji, a da je srušena nenarodna vlast koja je bila trula i korumpirana i da je to jedan od razloga zašto treba da budemo srećni što živimo u poretku u kome smo rođeni i rasli. Kada sam oružani sukob počne, onda se u velikom broju slučajeva može desiti da korupcija bude jedan od izvora finansiranja neke od strana ili često više strana u sukobu, odnosno delimičnog pribavljanja sredstava za dalje vođenje rata, a što je naročito izraženo kod onih strana u sukobu koje nisu države u punom smislu i nemaju sve prerogative vlasti u svojim rukama, pa one moraju da se dovijaju da na određene prikrivene načine dođu do sredstava neophodnih za produženje borbe. I to naročito biva vidljivo
u situaciji kada se na teritoriji, kada je oko teritorije na kojoj se vodi oružani sukob podignut zid u vidu međunarodnih sankcija ili embarga na promet određenim vrstama robe. Takođe, evo što može biti interesantno za sukobe i na našim prostorima, ali ne samo na njima. To možete vidjeti i u Siriji, to možete vidjeti i u Iraku, kada imate recimo sukob zasnovan na etničkim ili verskim razlikama, pa onda vidite da postoje enklave, teritoriji koju većinski drži jedna zajednica. Tu postoje sada enklave sa male enklave u kojima je većinsku grupu čini ona druga zajednica. Često te enklave moraju da opstaju nekim vidovima trgovine sa onom većinskom stranom kojom su okruženi i na taj način se mogu održati godinama, a od te trgovine neretko ostvaraju profit pojedinci ili organizovane grupe povezane sa vojnim, bezbednosnim i političkim aparatom jedne od sukobljenih strana, one koje drže okolnu teritoriju. Tako da i o tome možemo govoriti. Takođe su prethodni istraživači konstatovali da veoma često, kada je u pitanju oružani sukob sa prisustvom međunarodnih snaga i međunarodnih organizacija humanitarnih, česta je praksa tog nelegalnog oporezivanja na kontrolnim punktovima da bi konvoj humanitarne pomoći iz tačke gde je sleteo stigao do krajnjeg odredišta gde treba da bude podeljen ugroženom stanovništvu. Zapaženo je recimo da i te organizacije koje pomoć distribuiraju moraju da zaračunaju nekada troškove one količine robe koja će morati biti data kao mito stranama koje treba da ih propuste da bi prošle, a od toga neko ostvaruje profit jer ta roba na kraju završi na crnom tržištu. Pa svi se sećamo koji smo živjeli ovde 90-ih da smo mogli na pijacama da kupimo pakete hrane iz humanitarne pomoći koja je imala na sebi oznake različitih međunarodnih organizacija. Takođe, u situaciji kada vi živite u gradu gde ste pripadnik manjine, da kažemo u neprijateljskom okruženju, okruženju koje je postalo neprijateljsko umeđu vremenu usled delovanja propagande koja je sastavni deo svakog rata, ako želite da izvučete sebe i svoju porodicu na bezbednu teritoriju, vi neretko za to morate platiti nekome konkretnu cenu, tako da i to otvara mogućnost za pojavu korupcije. Ali to su recimo, takvi slučajevi su, pretpostavljam, česti u ratnim sukobima. I sad govorimo o koruptivnoj radnji koja u stvari ima moralno opravdanje. Morate da potplatite vlast da biste izvukli živu glavu. Da li je, po vašem mišljenju, takva korupcija opravdana? Mislim, meni se čini da je to kao pitanje koje se postavljalo, ima toga u literaturi dosta, koliko je bilo etički plaćati čuvarima u koncentracionim logorima da izvuku žive Jevreje i da ih puste u šumu. Ja mislim da su odgovor na to pitanje dali istraživači iz sredine 60. godina 20. veka. Tu pre svega mislim na Josepha Nye i Samuela Huntingtona koji su pripadali takozvanoj školi revizionista. Oni su govorili da je neophodno posmatrati korupciju sa racionalne tačke gledišta, napraviti određenu distancu od tog moralizatorskog pristupa, na jedan tas vage staviti štetu koju ona izvesno čini, na drugi tas vage staviti ono što dobijamo zahvaljujući procesima koji su se ipak odvijali uz postojanje nje i kolika bi šteta bila da do toga nije došlo. Dakle, u ovoj situaciji ako mi posmatramo da li je vredno to što su ljudi preživeli, ako su čak i morali nekoga da podmite, sa te strane naravno jasno je da je to da je njihov sačuvani život veća vrednost. Ali sa druge strane, ako je postojala mogućnost da oni to isto dobiju bez zloupotreba, prosto po pravu koje im pripada, onda vidimo da tu postoji problem koji bi trebalo analizirati i razraditi mehanizme, da se u nekim budućim sukobima, jer će ih nažalost uvek biti, izgrade načini koji će civilno, naročito civilno stanovništvo, štititi od takve vrste zloupotreba i to je jedan od izlaznih rezultata koje bih ja želeo, možda sam preambiciozan, ali kada ovo istraživanje bude bilo gotovo i kada ga budem publikao kroz neku formu naučnih radova, ja ću nastojati da na kraju, bio bih najzadovoljniji ako jednoga dana to bude i deo nekih, da kažemo, priručnika za postupanje u konfliktnim situacijama, tamo gde se vode operacije upravljanja krizama. To su najčešće multinacionalni napori. A da li se sektor bezbednosti danas, kome i vi na neki način pripadate, zapravo bavi
rešavanjem upravo takvih problema? Svuda, to je jedna od glavnih tendencija najpre organizacije Ujedinjenih nacija Evropske unije, a koliko vidim kroz literaturu i NATO pridaje veliki značaj toj temi. Da, ali da li je nešto od toga realizovano? Mislim, svakako da načelno postoji, recimo, ne znam, zaštita civila u ratu. Koliko je meni poznato, Ujedinjene nacije su izdale niz ozbiljnih priručnika vezanih za mogućnost pojave korupcije u oružanim sukobima i gde su, dakle, analizirani svi oblici u kojima se snage koje se nađu na terenu mogu sresti sa izazovom korupcije. Definisani su dozvoljeni i zabranjeni oblici ponašanja. Ljudi koji odlaze u takve emisije, oni uvek prolaze kroz detaljne obuke. Svaka mora sadržati makar jedan element koji se odnosi na rizike korupcije i na načine na koji se njoj treba suprotstavljati. Ali to je nešto što je proces koji se ne završava. To je nešto što će uvek zahtevati stalni rad, jer koliko god vi ljude obrazovali, s druge strane se uvek rastu i mogućnosti, a to je toliko više izraženo i sa napretkom tehnologije i raznih načina na koji je moguće izbeći da vaša radnja bude otkrivena i sankcionisana. Milane, budući da ste istoričar diplomirani, kakve paralele sada možemo da napravimo između savremenog doba i antičkog doba u vezi sa modelima korupcije u ratu o kojima ste malo pre pričali? Čini mi se, ako se dobro sećam, da je Ciceron u pismima Atiku pozivao se na Aleksandra Makedonskog govoreći da je on imao izreku prema kojoj ni najbolja četa ratnika, tamo gde ni najbolje obučena četna ratnika ne može da prođe, put će otvoriti magarac natovaren zlatom. On je tu mislio na potkupljenog vojnika ili službenika protivničke strane. I tu već vidimo koliko je taj problem star je koliko i samo čovečanstvo i koliko su ljudi i u prethodnim vekovima o njemu razmišljali, samo što je možda u pojedinim periodima on postajao manje bitan zbog drugih problema koji su ljudima više uticali na živote. Bitka u Termopilskom klancu, na primjer, odlučena je tako što je jedan Grk razočaran time što ga nisu primili u spartansku vojsku, nije bio dovoljno fizički sposoban, imao je zdravstvenih nekih nedostataka, odlučio da pređe na persijsku stranu i za to dobio određenu vrstu materijalne kompenzacije. Čak i kod Sun Tzu Vua sam video, nailazio sam na citate koji govore o tome da uvek postoji način da do informacija koje mogu odlučiti ishod rata dođete tako što ćete potkupiti pripadnika protivničke vojske. Tako da mogućnosti ima... Sve je isto. Pa, razlikuju se tehnika, ali svakako, suštinski su procesi isti. Prekinula sam te, izvini. Dakle, nije prekid. U stvari, mi sve vreme govorimo na neki način o ratu kao skupu pravila, ali ne ratnih pravila, ne vojnih pravila, nego u stvari kao skupu ekonomskih pravila koja funkcionišu na jedan određen način. Govorimo o ekonomiji rata, govorimo otud i korupciju, otud pominjemo i zlato na kraju krajeva. Mene sad zanima u stvari taj fenomen saradnji između da kažemo manjina koje moraju da pristanu na diktat većine i da u stvari u tom čuvanju žive glave profitiraju jedni i drugi. Ne samo na način da se sačuva živa glava, nego da se u tom čuvanju žive glave ozbiljno zaradi. Pretpostavljam da se to svakako takve situacije mogu u nama najbližem Kosovu naći, međutim siguran sam da postoje istraživanja kakve su trgovine koje se dešavaju recimo sada na Krimu ili koja je trgovina bila u potpunom haosu i ludilu od islamske države. Sigurno imate podatke. Tamo gde se seku glave za nemoral i širenje nemorala, sigurno se otvara ozbiljan prikriveni prostor za neku korupciju. Mene zanima da li ste vi došli do podataka o, na primjer, korupciji u islamskoj državi?
pa to su manje više javno dostupne informacije danas s pomoću otvorenih izvora, ali jedan od izvora snabdevanja u svakom oružanom sukobu, naročito kada su ti unutrašnji, je često eksploatacija onih resursa koji mogu da ostvare neku komercijalnu vrednost na tržištu. Ako je država bogata naftom, onda može biti predmet trgovine nafta. Ako je bogata dijamantima, mogu se prodavati dijamanti. U nekim slučajevima drvo. Opet, ako nema ničega od toga, opet vi morate uvoziti od negde one deficitarne sirovine poput goriva, naoružanja, medicinske opreme, hrane na kraju krajeva. A kada govorimo o islamskoj državi, postojala su brojna svedočanstva, čak i optužbe koje su države iznosile jedna protiv drugih, da je postojala eksploatacija nezakonita zaposjednutih izvora nafte u Iraku i delovima Sirije, koje su, pominjala se trgovina preko teritorije Turske, bile izvožene, iako to ne bi smelo da se dešava jer postoji embargo na sve vidove trgovine sa te teritorije, ali do sada to još uvek nije dobilo nikakav sudski epilog zato što izgleda da ima previše zainteresovanih strana, tako da se o tome govori i piše, ali ja sa ove distance ne mogu još uvek da govorim o tome koliko je to stvarno realizovano, ali poznata mi je ta tema. Milane, da li je rat rezultat korupcije ili korupcija rezultat rata? Odnosno, na koji način se vaš rad, vaša doktorska disertacija time bavi? Ja bih rekao da su moguća oba scenarija. Rat može biti uzrok korupcije, a korupcija se svakako može povećati kao rezultat rata. Ajde sada da se vratimo malo dalje u prošlost, da ne gledamo samo savremeno doba, ali veliki broj pobuna, ustanaka iz kojih su kasnije nastali ratovi, nastao je zbog toga što su stanovnici određenih teritorija uvođenje novih poreza ili promene zakona smatrali nekim vidom kršenja prethodnog dobrog sistema vladavine, odnosno onim što bi se u širem smislu moglo smatrati korupcijom i što je bilo jedna od definicija korupcije iz prethodnih epoha. Mi recimo, kad pogledamo naš prostor, savremena srpska država je stvorena iz Karađorđevog ustanka koji je počeo pod bunom na Dahije. A šta je suština bune protiv Dahija? To da je grupa janičarskih vođa uzurpirala jednu provinciju, odnosno Pašaluk, smakla legalnog provincijskog upravnika Hadži Mustafa Pašu i onda krenula da uvodi, da bi povećala svoje prihode, neke poreze, dažbine i vidove nameta koji prethodno nisu postojali u uređenom sistemu i nisu bili propisani carskim zakonima. Zbog toga je, recimo, taj ustanak u početku krenuo, pa čak i Porti predstavljan kao borba protiv uzurpatora, protiv iskrivljenja uređenog postojećeg oblika vlasti i želje da se vrati stari carski poredak koji je Raja podnosila. A se onda nas vremenom razvio u borbu za nacionalno oslobođenje sa potpuno drugim ciljevima. Ali takve pojave možemo pratiti. I da bi danas u istoriji bio tretiran. Ali to je nešto što možemo pratiti sigurno i na drugim područjima, ne samo kod nas. Možda sam pobegao daleko od teme, možete da me vratite nazad. Da. Evo ovako, ako je rat permanentan i ako će biti, mislim, oduvek ga ima i bit će ga uvek. Vi malo pre rekao. To je realistički pristup. Da, realistički pristup. Koji je zajednički imenitelj ekonomije rata? Mislim, nazovemo mi tu ekonomiju i korupcijom, ali očigledno da tu neka ekonomija postoji. Pa nije korupcija sve, korupcija je jedan od segmenata. Pa to. Osnovni cilj je naravno kogod vodi rat ima težnju da pobedi. A do pobede ne može doći ako nema sredstva kojima može nadjačati protivnika i onda se mora dovijati na svaki mogući način kako da sebi ta sredstva obezbedi. U nekim slučajevima on može imati podršku moćnih saveznika koji ga snabdevaju, opremaju, naoružavaju. U nekim drugima možda se mora oslanjati na sopstvenu dijasporu koja mu opet šalje neke doznake, ne prikuplja neku vrstu novčane pomoći, pa i deo te pomoći nekada može biti skrenuti i završiti u rukama pojedinaca ili organizovanih grupa. Nezavisno od toga šta je bila namera onih koji su pomoć upućivali. Tako da u osnovi svega je želja sukobljenih strana da izdrže, da ne budu poražene i da iz rata izađu kao pobednice ostvarivši ono što su njihovi politički ciljevi. Da li je taj politički cilj osvajanje vlasti ili zadržavanje vlasti, a može da bude i stvaranje nove države ili odvajanje od postojeće,
sve to što je politička ekonomija je zapravo samo sredstvo koje treba da omogući ostvarenje tog krajnjeg cilja. Upravo to je bilo pitanje. Koliko je politički cilj uslovljen ekonomskim? Jer ako su se nekada vodili ratovi za teritorije, danas se vode za resurse. Malo pre smo pomenuli naftu ili drvo ili šta god. Ne vode se samo za resurse. Ako pogledate, sad se vraćam na Carol... Ja pokušam samo da spojim resurse sa ekonomijom. Laički, naravno. Ne, pada mi na pamet, pogrešio sam. Mislim na jedna britanska autorka, Mary Kaldor, ona ima tezu o tim novim ratovima, kao vidovima oružanih sukoba koji su se naročito vodili od kraja 90. godina nadalje, koji više nisu bili fokusirani na međudržavne sukobe, nego je velikim delom represija bila usmeravana prema sopstvenom stanovništvu iz različitih razloga, a koji su u sebi sadržali elemente pljačke, nasilja svake vrste, pa između ostalog i korupcije i organizovanog kriminala. Sad, kad govorimo sa te tačke gledišta, ona uočava identitetska pitanja, kao pitanja koja često mogu biti faktor pokretanja ratova. Dakle, nije uvek sve do teritorije, a ni do resursa. Nekada je do toga kako jedna zajednica percipira samu sebe i kako želi da bude prepoznata u širem okruženju. I onda može biti cilj borbe upravo to da ona dobije onaj status za koji smatra da joj pripada, a da je za njega u prethodnim godinama, decenijama, nekada čak i vekovima bila uskraćena. Ali ako rat počne zbog identitetskih pitanja, zar se ne završi ekonomskom problematikom na neki način? Dobitkom, odnosno gubitkom. Šta ja hoću da kažem? Na izgled svi ratovi savremeni počinju iz nekakvog koristoljublja u startu, gde se recimo identitetska pitanja samo zloupotrebe, da bi to koristoljublje moglo da se privede cilju. Pa ili je to i suviše... To bi sada bilo teorija racionalnog izbora, da uvek ljudi rade ono... Da, ali to ne rade ljudi. Ljudi samo ratuju, ginu ili ne ginu. Ali i ti koji donose odluke su ipak ljudi. Sa svim svojim slabostima i nesavršenostima. Tako da ne bih ja to baš tako jednostavno posmatrao, zato što da biste vi... Jedno je, ako posmatrate sukob iz perspektive donosioca odluka, onoga ko odlučuje, ko je u poziciji da odluči da li će oružani sukob biti opcija ili neće, da li će se tim putem poći ili ne. Ali drugi je način gledanja na sukob iz perspektive onoga ko živi na terenu i ko je u najvećem delu sastavni deo te mase koja je pešadija na terenu. Da bi se on motivisao da u sukobu učestvuje, često razlozi nisu prvenstveno ekonomski, niti isključivo ekonomski. Naročito je to svakako, danas moguće u ovom povezanom svetu gde imate veliki broj mogućnosti da izbegnete učešće u oružanom sukobu time što ćete sebe fizički izmestiti na drugu teritoriju, pa vidimo ovu migrantsku krizu koja se desila prethodnih godina. Dakle, mora da postoji nešto više što ljude zadržava na terenu i što ih uverava da je njima mesto tu. Ja upravo o tome i govorim. Mislim da donosioci odluka imaju ekonomske planove, a da ih predstavljaju ljudima na terenu kao identitetskim planovima. Prosto to može da ja tu vidim neku korupciju. Može da bude jedan od elemenata oružanog sukoba, ali za mene sa druge strane uvek me je zanimalo, recimo, kada posmatram to, uvek me je zanimalo zašto neke države koje su bile, da kažemo, finansijeri i rasadnici ekstremizma i terorizma i čiji su građani učestvovali u nekim od najpoznatijih i najvećih terorističkih napada u državama zapadnog sveta, nisu bile sankcionisane na način na koji neke druge jesu. I ne samo da nisu sankcionisane, niti su im uvedene sankcije, niti im je objavljen rat, niti su bombardovane, niti su primorane da reformišu svoj sistem obrazovanja tako da ne proizvodi samo ubice i fanatike, nego su se sa njima nastavila trgovina, omogućeni su im aranžmani pomoću kojih su kupili oružja vredno $100 milijardi. Za mene je uvek bilo pitanje da li iza toga stoji ekonomski interes političkih i privrednih elita i da li su zapravo svi građani njihovih zemalja taoci te situacije da ih niko nije ni pitao, žele li oni u tome da učestvuju,
ali prosto njihove države vode takvu politiku. Eto, i to je jedan od motiva koji me je okrenuo da poželim da se bavim ovim pitanjem. U ovom trenutku nisam siguran da imam odgovor na to pitanje još uvek, ali evo, ukazao sam vam na pravce u kojima ću se kretati da bih došao do odgovora na pitanja koja smatram veoma važna. A koje bismo teze sada iz rata u Bosni i Hrvatskoj, koja je vaša tema u doktorskoj disertaciji, koje bismo teze sada mogli, ako bismo mogli uopšte da iznesemo? Da li ste došli do nečega? Da, ja mislim da i istraživanja, radovi prethodnih istraživača, dakle, kritička analiza prethodne naučne produkcije pokazuje da je i u jednom i u drugom sukobu postojao element korupcije, postojalo zabeleženo prisustvo korupcije kao elementa kršenja onog međunarodnog embarga na uvoz naoružanja na prostor bivše Jugoslavije. Naravno, nije se tu radilo samo o korupciji. Tu je postojao politički interes spoljnih intervenišućih strana koje su želele da promene odnos snaga na terenu, ali da se toga svega zajedno nije bilo, ne biste mogli da unesete ogromne količine naoružanja u periodu u kom je postojao apsolutni embargo i da potpuno naoružete i obučite strane koje pre toga nisu raspolagale potrebnim vojnim efektivima, a ta promena ravnoteže je na kraju rezultirala i promenom ishoda 95. u odnosu na ono što je bilo početno stanje, što su bili tokovi do tog vremena. Sa druge strane, autori koji su recimo istraživali, i ovdje govorimo o američkom autoru, i britanskim autorima koji su istraživali rat u Sarajevu, opsadu Sarajeva, oni su došli do zaključka da trajanje sukoba je produženo ne samo zbog snage otpora i motivisanosti, nego jednim značajnim delom je zbog toga što je postojao interes elita na obe strane da ostvaraju međusobnu trgovinu koja je išla između ostalog i kroz onaj tunel ispod aerodroma, gde je za svaki izlaz na teritoriju izvan zone sukoba neko morao da plati određenu sumu ili za ono što je unošeno od potrebnih roba se opet mogao uzimati određeni deo. Isto već ono o čemu smo govorili, plaćanje naknada za izlazak, preseljenje drugde, pa onda imali ste uzimanje raznih tih provizija da bi se ljudima omogućilo da bezbedno svoju imovinu koja je u ratom zahvaćenom području zamene sa nekim drugim stanovnikom druge etničke pripadnosti, da koliko toliko izvuku. Onda, naravno, pitanje rata u kome nikada nije proglašena opšta mobilizacija, nego je proglašena selektivna, na koji način se odlučuje o tome ko će ići na front, čija deca će ići, a čija neće. Da li se tu moglo izbeći, da li je bilo slučajeva da se vojna obaveza izbegne time što za sebe platite, a neko drugi ode umesto vas, i tu će biti zanimljivo raditi sa ispitanicima, ljudima koji su imali iskustvo, živeli na tom terenu, bavili se, obavljali određene poslove u oblasti pravosuđa, da li su istraživali takve slučajeve, da li je takvih prijava bilo, da li su postupali po njima. Eto, to je ono što ću također želiti da nastojati da... Da li imate sada u planu, ne znam, broj ispitanika ili period koliko će se to ispitivanje raditi, istraživanje? Ne, ja znam da će to sigurno da mi uzme najmanje 1,5 do 2 dana, ali ne bih u ovom trenutku ulazio u pojedinosti. Dobro, planirate opsežno istraživanje? Pa cilj ovoga nije da proizvedem rad koji će služiti samo tome da meni donese određeno zvanje, već rezultat treba da bude rad koji može da prođe nezavisnu recenziju i objektivnu osudu, objektivnu ocenu kritike. Objektivnu ocenu stručne kritike. I osudu korumpiranih. Pa dobro, to je sad već nešto što može samo da bude priznanje. Da. Da, ja sam imao neku ideju da sve vreme izbegavamo da imenujemo stvari. Mislim da to je jako važno kad razgovaramo o nekim silama koje plaćaju neke zemlje. Dakle, da znamo da se govori u stvari o Sjedinjenim državama koje imaju jake političke, vojne i ekonomske veze sa Saudijskom Arabijom, koje je, ne mogu da kažem finansijer terorizma, ali koliko je sad ljudi koji su u avionima koji su se zaleteli. Možda grešim, ali proverit ću podatak. Čini mi se da je od 19 otmičara možda bilo 14 ili 15 saudijskih državljana.
Da, u stvari. Dakle, nije čak nije u ovom trenutku, čini mi se bitno ni Sjedinjene države, ni Saudijska Arabija, nego imam utisak da se, kad god se priča o korupciji, da se u stvari, da postoji neki zazor od imenovanja stvari, od neki zazor od, ili čak, ne znam da li je strah, ali u svakom slučaju potreba da se nešto prećuti. Da li biste možda mogli da nam kažete kako, mi smo pravili istraživanje na 100 ispitanika, da kažemo, da nam svako kaže šta je jedna reč, u stvari, kojom bi se korupcija mogla opisati najkraće. Šta je to što simbolizuje korupciju? Pa smo u jednom razgovoru došli do reči prećutkivanje. Nije jedina, ali me zanima šta biste vi iz svoje ekspertize mogli da kažete ili da prosto navedete šta bi za vas bila jedna reč koja simbolizuje korupciju, pa moguće i možda korupciju rata ili korupciju na Balkanu. Za mene je ipak srž zloupotreba. Od nje se polazi. Ako sve definicije imaju više reči, naravno, ali ključni element svake definicije je zloupotreba nečega što vam je povereno i što se očekuje da vi vršite sa višim nivom svesti o tome kako je moralno ispravno postupati, šta je u interesu zajednice, šta je vaša odgovornost kao lica koje se našlo na poziciji da o nečemu donosi odluku, a vi tome pretpostavljate onaj svoj individualni interes ili interes kolektiviteta kome pripadate, a koji je opet manji deo sveukupne zajednice. Da, zloupotreba je u stvari ono što se podrazumeva kao korupcija. Ona je uvek u definiciji koju, na primjer, Međunarodni monetarni fond, govorili smo i o ekonomiji rata, na primjer. Oni u svakom slučaju, dakle, pominju korupciju kao zloupotrebu položaja. Mene zanima kako vi, recimo, tumačite i da li biste mogli da se složite sa definicijom korupcije kao de facto moralne nemogućnosti ili nesposobnosti građana ili pojedinca da čine stvari za dobrobit zajednice, pa makar i te zajednice o kojoj treba da se brinu, kao neko kome je zajednica poverila zadatak. Izvesno je da se ta nemogućnost građana javlja kao prateća pojava svake situacije u kojoj dolazi do korupcije. Ali sad pitanje šta je čemu uzrok? Neki istraživači su konstatovali da u društvima koja su prošla kroz to dramatično iskustvo oružanog sukoba, naročito unutrašnjeg, dolazi do promene socijalnog kapitala. Da ljudi na jedan način razmišljaju pre sukoba, na drugi način razmišljaju i ponašaju se nakon njega, upravo pod uticajem onih iskustava koje su imali u toku sukoba, onih saznanja, svega onoga što su videli, kako su pojedinci uspjeli da izvrdaju sva pravila do tada važeća i da na osnovu brojnih zloupotreba steknu moć, bogatstvo i privilegovan status u društvu. To iskustvo utiče na percepciju ljudi u pogledu onoga šta je verovatnije da će se činiti. Dakle, ako su pre rata u jednom društvu građani većinski smatrali da će u određenim situacijama oni koji donose odluke postupiti ispravno i po zakonu i moralno, u društvima koja su izašla iz rata, većina građana očekuje da će u prilici, kada biraju između ispravnog i neispravnog donosioci odluka, pre odabrati ono neispravno ukoliko im donosi ličnu korist. I to je jedan od elemenata uticaja, u stvari to je jedan od uticaja oružanog sukoba i pojave korupcije u njemu na stanje svesti zajednice u kojoj se sukob odvijao. I mi smo društvo tako postkonfliktno trenutno, tako? Ne samo mi, nego i većina društava iz našeg okruženja. Naravno. I ovi o kojima, zapravo svi iz bivše Jugoslavije. Manje ili više. Pa ne samo iz bivše Jugoslavije, to isto možemo da gledamo i za prostoru bivšeg Sovjetskog saveza gde je sukoba bilo. Naravno, nego samo govorimo o primjeru iz vaše disertacije.
Kažite mi, da li postoje nekakva istraživanja i tako dalje, šta se događa sa tim društvima, koliko to postkonfliktnim, koliko takav odnos bilo pojedinaca iz vlasti zapravo traje, kada se vraća to poverenje, odnosno kad prolazi taj postkonfliktni period, da li postoji takvo neko... Za sada nemam odgovor na to pitanje. Ono što sam mogao da vidim, da se tim pitanjem naročito bave istraživači koji su povezani sa organizacijama uključenim u proces postkonfliktne rekonstrukcije određenih društava. Ali u mnogim slučajevima se i ta rekonstrukcija nije završila, nego ona i dalje traje i produžava se u nedogled. Uzmimo, na primjer, recimo konflikt u Afganistanu. Imali smo američku vojnu intervenciju i posle nje trebalo bi da se intervencija završila. Započete postkonfliktna rekonstrukcija, međutim taj rat se nikada nije okončao do kraja. Sami Amerikanci su radili analize i objavljivali studije o tome da su oni u toku tog sukoba veoma često morali da podmićuju određene lokalne frakcije da ne bi napadale njihove trupe, a da je jedan deo tog podmićivanja njima omogućavao da se domognu naoružanja i novca, koji su opet ili novca kojim su posle kupovali drugo naoružanje, pa su ga opet koristili protiv onih koji su ih time snabdevali. Sa druge strane, i u ovim društvima koja su postkonfliktna, nemate vi stabilizaciju često. Postoje društva koja su uspela iz toga da izađu izgradivši stabilne zajednice koje su postale funkcionalne demokratije, ali imate i sa druge strane društva koja su stalno u fazi nekog latentnog sukoba ili predkonfliktnog stanja. Da li su to naše društva? Pa ima određenih elementa, ja želim da verujem da se krećemo ka tome da budemo stabilno društvo i da vidimo određene pozitivne pomake, ali i činjenica je da se i na ovim prostorima periodično pojavljuje ponovo u narativu koji je prisutan u medijima pretnja obnovama sukoba između država i teritorija koje su na prostoru bivše Jugoslavije, tako da se mogućnost konflikta ne može smatrati apsolutno isključena. Mogućnost obnove konflikta se ne može smatrati potpuno isključena. Iako je verovatnoća mala. Kažite mi, da li bi možda bilo moguće da posle tog istraživanja sukoba u Hrvatskoj i Bosni kao modela, da li je moguće doći do nekakvih, ili su možda neki istraživači već došli, do konkretnih cifara koliko je recimo ta korupcija koštala tokom ratova u SFRJ? Tu postoji jedan problem. Korupcija sama po sebi, budući da sadrži prvo negativnu vrednosnu komponentu etičku, a s druge strane da nosi i određenu krivičnu odgovornost, je prikrivena radnja. Oni koji se upuštaju u koruptivne radnje čine sve što je u njihovoj moći da one ostaju nevidljive i sakrivene. Sa te strane je pitanje koliko vi imate utvrđenih i sankcionisanih slučajeva korupcije, a koliko je zapravo nje bilo u onim oblicima koji su ostali neotkriveni. Apsolutno. Time se i bavimo. Odnosno, u tome i jeste problem. Ali ponekako, dobro, neću da ne insistiram. Drugo, imate i onaj problem da osjećaj ugroženosti jedne zajednice, bezbednostne ugroženosti, stvara onu atmosferu u kojoj odbrana i opstanak postaje apsolutni prioritet. I tada se određene teme, jednostavno se zatvaraju oči pred njima. Kaže se da, verovatno ima kriminala u našim redovima i korupcije, ali hajde da se sada ne bavimo time jer to može ugroziti našu pobedu, može nas kompromitovati, može dovesti u pitanje opravdanost cele naše borbe. I to je onda ono što vas dovodi u situaciju da ako vi želite da se bavite istraživanjem korupcije u određenoj zajednici, možete biti izžigosani kao izdajnik ili kao neko ko je nacionalna štetočina, to tada jeste realan problem. Tako da ta potreba za zaštitom i za grupisanjem, za homogenizacijom u kritičnim situacijama je u stvari nešto što otvara mogućnost za brojne zloupotrebe svake vlasti, ne samo u sadašnjem trenutku. Vekovima je to postojalo. Pada mi na pamet francuski istoričar Jean Delimot, koji je svojevremeno napisao knjigu Strah na zapadu i upravo govori o tome, polazeći od vekova iza nas, kako su u različitim situacijama i država
i verske organizacije, crkva pre svega, koristile različite spoljne pretnje da bi zastrašile stanovništvo, homogenizovale ga i ubedila da je jedina bezbednost uz njega ako ostane zajedno i ako podrži svog vladara, ne postavljajući pitanja o načinu na koji on vodi državu, da li eventualno vrši određene zloupotrebe ili ne, nego da treba da budemo složni i saborni dok prođe ta opasnost. A ta opasnost može biti kuga, može biti spoljni osvajač, može biti unutrašnji neprijatelj. Može biti korona. Da li se to sad događa baš u vreme korona? Pa vidite, interesantna je paralela, ali ona svakako spada u te vrste zaraznih bolesti kao što je kuga bila nekad, tako da tehnički gledano može. Izvoli, Danić. Pa nemam ja šta, mislim, taj moment korone kao kuge 21. veka je u stvari odličan kraj našeg razgovora, jer upravo ono što se dešava ne samo ovde kod nas, ta homogenizacija s jedne strane, s druge strane rastakanje vrednosti, mislim da se dešava svuda, barem smo sad svedoci skrivanja ovih vakcina u Italiji, pa se sad tu razni ljudi izvlače, pa loša reakcija Evropske unije, pa mrtvi na sve strane. Ne bih... Ja bih samo još nešto dodao. Kad govorimo o homogenizaciji, upravo je to jedan od razloga zašto sam ja suzio. Ja sam suzio temu kada sam birao studiju slučaja. Jedna od ideja mi je bila da radim kao studiju slučajeva sukobe na prostoru bivše Jugoslavije kompletne. Ali sam shvatio da, na primjer, u albanskoj zajednici, na Kosovu i Metohiji, nikada ne bih mogao da dobijem iskrene odgovore, zato što postoji ta polarizacija mi i oni. Gde god dođete do toga da na jednoj strani ste vi, a na drugoj strani su imaginarni oni, uvek je težnja da sve zlo, korumpirano, prljavo, pripišete onom drugom, a ne sebi. Postojala je naravno i jezička barijera, ja ne bih umeo da čitam izvore na albanskom jeziku, ali prosto mi se činilo da je iluzorno da ja kao istraživač srpski pokušam da dođem do podataka o korupciji u ratu na Kosovu i Metohiji, jer bih sa albanske strane verovatno dobijao samo svedočanstva o korumpiranosti njihove strane, sa naše strane bih dobio svedočanstva o korumpiranosti one druge. Možda, doduše u većoj meri, bih ovdje dobio i o korumpiranosti naše strane, ali ja sam tu video barijeru zbog koje sam odlučio da se tom temom ne bavim, nego da se fokusiram na ove oružane sukobe koji su se završili 95. pa postoji veća i vremenska distanca, a nekako mi se čini da su i kod stanovnika svareni mentalno na način da sada ljudi prepoznaju pojave koje su im nanosile štetu, bez obzira na to da li su dolazile iz naših ili, uslovno rečeno, protivničkih redova. Tako da je to bio jedan od razloga zašto sam odabrao taj pravac. Da. A kažete mi samo još jedno pitanje. Koliko će u tom istraživanju, ispitivanju zapravo biti prisutna Srbija ili dobrovoljci iz Srbije? Ja znam da ćete raditi u Bosni i u Hrvatskoj to istraživanje, ali među sve tri nacije. Biće prisutni u onoj meri u kojoj mi podaci koje budem obrađivao i do kojih budem došao budu ukazali da su na određenim prostorima koje su držale određene dobrovoljačke formacije postojali vidovi zloupotrebe prirodnih resursa, te prikrivene trgovine, da je tu ostvarivano, da je tu sticano bogatstvo koje je kasnije možda postalo temelj nekih budućih ekonomskih imperija. Ako naiđem na takve podatke, ja ću ih obrađivati, ali opet vođen željom da uočim zakonitosti, da uočim sličnosti između takvih pojava na prostoru naše nekadašnje države i pojava koje su u drugim krajevima konstatovali istraživači, recimo Afrika, Bliski istok, prostor bivšeg Sovjetskog saveza. To je ono što želim da vidim, gde su sličnosti, gde su razlike. I da li se mogu prepoznati neke tendencije koje su univerzalne i koje je objektivno moguće očekivati u budućim oružanim sukobima, ma gde se oni odvijali. To je suština. Milorane, hvala. Nema na čemu. Pratili ste podcast Muzeja korupcije u produkciji Zemunskog malog umetničkog centra koji je podržao Evropski fond za Balkan.